EUFOR ili snage Evropske unije naziv je za vojsku u Bosni i Hercegovini koji nadgleda vojnu implementaciju Dejtonskog sporazuma. Evropske snage za očuvanje mira, poznate kao EUFOR, predstavljaju vojnu misiju Evropske unije koja je uspostavljena s ciljem očuvanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ova misija djeluje od 2004. godine kada je preuzela odgovornost od NATO-vih stabilizacijskih snaga SFOR-a. EUFOR ima ključnu ulogu u implementaciji vojnog aspekta Dejtonskog mirovnog sporazuma te osigurava sigurnosni okvir neophodan za politički i ekonomski razvoj zemlje. Dobrodošli na YouTube kanal specijalne jedinice Bosne i Hercegovine, kanalu na kojem se brojne vojne teme nalaze na jednom mjestu. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, NATO-ve snage SFOR bile su zadužene za održavanje mira i nadgledanje sprovođenja vojnih odredbi sporazuma. Kako su godine prolazile, odgovornost za sigurnost postupno je prebačena na institucije Bosne i Hercegovine. Međutim, kako bi se nastavila stabilizacija zemlje i osiguralo trajno prisustvo međunarodnih snaga, Evropska unija je 2004. godine preuzela vojnu misiju kroz operaciju Althea. Tako je EUFOR zvanično postao nasljednik SFOR-a i dobio mandat da osigura sigurno i stabilno okruženje u zemlji. Glavni mandat EUFOR-a proizlazi iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i zasniva se na sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Podršci institucijama Bosne i Hercegovine, osiguravanju sigurnosti i stabilnosti, kao i osnaživanju lokalnih snaga sigurnosti, posebno oružanih snaga Bosne i Hercegovine. EUFOR je u početku brojao oko 7000 vojnika raspoređenih širom Bosne i Hercegovine, ali kako se sigurnosna situacija poboljšavala, broj vojnika se s vremenom smanjivao. U februaru 2022. godine, kao odgovor na promjene u međunarodnoj sigurnosnoj situaciji, EUFOR je aktivirao rezervne snage i povećao broj vojnika sa oko 600 na 1100. Do 2025. godine, prema dostupnim podacima, EUFOR i dalje održava oko 1100 vojnika iz više od 20 zemalja članica Evropske unije, uz mogućnost brzog povećanja broja snaga u slučaju potrebe. Osim stalno raspoređenih snaga, EUFOR ima na raspolaganju i rezervne jedinice koje se nalaze u drugim evropskim zemljama i mogu biti raspoređene u Bosni i Hercegovini u roku od 48 do 72 sata. Ovaj sistem omogućava brzo reagovanje na bilo kakve sigurnosne prijetnje koje bi mogle destabilizirati zemlju. Pripadnici EUFOR-a uglavnom su opremljeni lakim naoružanjem, uključujući jurišne puške, pištolje i mitraljeze, a koriste i oklopna vozila prilagođena patroliranju i održavanju sigurnosti. Iako unutar Bosne i Hercegovine ne posjeduju teško naoružanje poput tenkova ili artiljerijskih sistema, EUFOR može zatražiti pojačanje i dodatnu opremu iz zemalja članica Evropske unije u slučaju eskalacije situacije. Također, koriste izviđačke dronove i helikoptere za nadzor situacije na terenu. Glavna uloga EUFOR-a je očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. EUFOR ima izvršni mandat, što znači da mu je dopušteno koristiti vojnu silu u slučajevima kada se procijeni da je to neophodno za očuvanje mira i stabilnosti. Njihov mandat uključuje slobodno kretanje po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, reagovanje na prijetnje stabilnosti i sigurnosti, pružanje podrške lokalnim vlastima i agencijama za sprovođenje zakona, sprečavanje ilegalne trgovine oružjem i vojnom opremom, održavanje obuka i vježbi sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, te brzo djelovanje u slučaju eskalacije nasilja ili pokušaja narušavanja stabilnosti zemlje. Međutim, EUFOR nema mandat da se direktno miješa u političke procese u Bosni i Hercegovini, niti da preuzima odgovornosti koje su u nadležnosti domaćih institucija, osim ako to nije neophodno radi očuvanja sigurnosti.
EUFOR je tokom godina organizovao niz značajnih akcija i vojnih vježbi kako bi osigurao stabilnost zemlje. Jedan od najpoznatijih aktivnosti je operacija Brzi odgovor, koja se svake godine sprovodi u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine i domaćim sigurnosnim agencijama. Ova vježba omogućava testiranje sposobnosti EUFOR-a da brzo odgovori na krizne situacije i osigura sigurnost građana. Također, EUFOR je imao ključnu ulogu u sprečavanju krijumčarenja oružja i municije, nadgledanju skladišta naoružanja u Bosni i Hercegovini te pružanju podrške u uništavanju viškova oružja i eksplozivnih sredstava. Jedan od značajnijih događaja u skorijoj historiji EUFOR-a bilo je povećanje trupa u Bosni i Hercegovini kada su dodatne snage poslane kao odgovor na povećane sigurnosne izazove u regionu. Ova akcija pokazala je spremnost EUFOR-a da brzo reaguje i ojača svoju prisutnost u Bosni i Hercegovini u slučaju potrebe. EUFOR ostaje ključan faktor u očuvanju sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Njegovo prisustvo osigurava mir i omogućava domaćim vlastima da se fokusiraju na dugoročne reforme i jačanje institucija. Iako je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina značajno napredovala u sigurnosnom sektoru, prisustvo međunarodnih snaga poput EUFOR-a ostaje važan faktor stabilnosti. Često se postavlja pitanje koliko dugo će EUFOR ostati u Bosni i Hercegovini. Njegova prisutnost zavisi od političke situacije, stabilnosti u zemlji i odluka međunarodnih faktora. S obzirom na to da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s političkim napetostima, EUFOR će vjerovatno ostati prisutan dok god postoji potreba za njegovim mandatom. Njegova sposobnost da brzo odgovori na prijetnje i sarađuje s domaćim institucijama pokazuje značaj misije koja traje već 2 decenije. U budućnosti, uloga EUFOR-a će zavisiti od političkih i sigurnosnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali je sigurno da će njegova misija ostati važan stup mira i sigurnosti u regiji. EUFOR blisko sarađuje s NATO-om, posebno kroz program Partnerstvo za mir, koji omogućava zajedničke vježbe i razmjenu informacija. Također, sarađuje s misijom OSCE-a, Uredom visokog predstavnika OHR i delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. EUFOR kontinuirano procjenjuje sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini putem različitih metoda. Njihovi obavještajni timovi prate političke i društvene događaje, analiziraju potencijalne prijetnje i surađuju s domaćim sigurnosnim agencijama. Ključni alati koje koriste u procjeni sigurnosti uključuju patrole i izviđanje. EUFOR redovno patrolira širom zemlje, naročito u osjetljivim područjima. Saradnja s lokalnim vlastima, stalna razmjena informacija sa policijskim agencijama, obavještajnim službama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Obavještajni podaci, korištenje satelitskih snimaka, nadzornih dronova i izvještaja s terena. Analiza medijskih izvještaja i društvenih mreža. EUFOR prati medije kako bi identifikovao potencijalne sigurnosne izazove. Prisutnost EUFOR-a djeluje preventivno i odvraća potencijalne sukobe. Njihova stalna prisutnost daje signal svim akterima da međunarodna zajednica neće tolerisati nasilje ili narušavanje Dejtonskog sporazuma. Njihova uloga u sprječavanju konflikata uključuje brzu reakciju na krize, obuku i saradnju s oružanim snagama Bosne i Hercegovine, demonstraciju sile u vidu organizacija vojnih vježbi kako bi se pokazala spremnost za intervenciju i sprječavanje ilegalne trgovine oružjem. EUFOR ima uglavnom pozitivnu percepciju u javnosti, ali postoje i kritike. Pozitivne reakcije uključuju sigurnost i stabilnost, brzu reakciju u kriznim situacijama i podršku domaćim institucijama.
dok negativne reakcije uključuju ograničene ovlasti. Na primjer, EUFOR ne može direktno djelovati u političkim krizama što neki vide kao slabost. Smanjenje broja vojnika. Građani izražavaju zabrinutost da bi smanjenje snaga moglo narušiti stabilnost. Percepcija stranog uticaja. Pojedine političke strukture tvrde da prisustvo EUFOR-a predstavlja nepotrebno miješanje stranih sila u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ukoliko vam se dopao, lajkujte ga, komentarišite i pretplatite se na naš kanal. Također, ukoliko želite da budete u toku sa najnovijim videima, kliknite zvonce.